Nah, ketemu lagi kita. Lagi di mana nih lihat itu? Di Masjid Istiqlal. Lu pada tahu kagak Masjid Istiqlal apaan? Ini masjid paling gede di Jakarta, ya kan? Ini salah satu simbol toleransi umat beragama di Jakarta. Makanya lu sekarang pada hidup jangan meledek-ledekan mulu. Orang agamanya masing-masing. Ini aja dibikin buat ngargain sama agama yang lain, ya kan? Nih, lu lihat no sebelah sono no. Lu ngapain ngikutin gua lagi kemarin? Oh iya tadi gua bilang ya, di sono kan tadi Masjid Istiqlal. Nah di sini lu lihat nih tuh. Nih, namanya Gereja Katedral tuh, ya kan? Sebelah-sebelahan dia. Itu tuh tandanya itu dulu dibangun buat saling toleransi. Mau agamanya apaan? Yang penting lu warga Jakarta sama-sama, ya kan? Kagak usah ribut soal agama mulu.